lo containment zone long ner kep micro containment zone long pharup lira inkoresir kep lapen west karbiang long lo micro containment zone long trokep rahini CCC long aphai kile Ruipi lang so hawar longku ke the nai long an karbiang long life ka humridam Suvi sotong apan pangtek tek tek tum amithang rida mandu long apran armude Kardom pini karbiang long life prime time birta long pen nili sami jurbon kilingpi non arjik tha birtang ton pen non malom asam angkang pelong covid-19 ke so phai ki jumji kalisi aphi ong nang bat ong si thekpon long bangso jok karbiang long pen west karbiang long district hini containment zone trokep la pen micro containment zone ki bi phai pharu plira trok sirke raisi an phai nongpon tang lo West Karbiang Long District ke parlo phurun hini COVID-19 ke so nang ke tong thahut kadu kave bang pharo troxira troxi kebra hini an ke so ke long phai long pon lo la song bong pen bang pharo phora phokebra troxia phai ke so me ponsi a hempa chidam long lo bonta nonamat hamren rong supia long amat ke COVID-19 ke so ke long bang ke avela nonamat West Karbiang Long ang kang along phani sira tok borisi an COVID-19 ke so ke long phai lepon Lasi West Karbiang Long lo COVID-19 ke so phai klar dakalam the nilituma pherang ke Daniel Hipen arjupon sina Lasi West Karbiang Long stame rat atum nonateng sarkar atum pen aron kipia teng pen aso ka fuludun mate ka chingri dun lake mepik alam lo lasi thekpon lo dak joint director health and service along pen dak pini nili record long pon lo Nasi total positive cases la COVID-19 a positive case ke long pon la ke ha ke cheng pen pani si tarikre pho aru achiklo an bang phoru troxira troxikep rahini aphai long pon lo la pen ha ke cheng pen pani si tarikre pho aru achiklo an bang phoru phora tronerkep troxi aphai kisu pe me pon lo la pen nodama ke kithi avela la pen non la kiso dat atuma phana bangke long nia dim si se lang pon bom lo tum preng covid care center long la pen so ta si khiruni covid care center long si atuma phan kiso lang pon bom lo na sinon ala rata phan ka chuning ri ja bangke nonateng cooperation mate kachir abdun sarkar long kachir abdun law and order administration atum long same kachir abdun akit hinai lake elitum hong nang ke barhut mask kaching thang lapen hand sanitizer mane kam ka pedupon lapen ason thang akama bipin pen hem pen ke bar bedet pen hem ke do clip ya phan sarkar pen kapang ke thana teng la so teng kroi du nang po lapen so thaksi la suki kroi pen jok nangli methang apran ka chepi yok so thaksi nangli hem isi nali kaching hon achor nali kaching hon asomar do an pan sami pa pejok longpo na sinon elitum ladak record puthot longpon thulo West Karbiang Long ang kang pen kedam tarikre pho pen tarikre pho jangmi po achiklo pen non aru achiklo tarikre pli an lake 45.22% la coverage matela duwai kipi Covaxin lapen Covisil lahai ki prim ki pi pen cover ponong lo nasi non tarik non la age group mate arta ke thak pondo la arta ningkan cleaner ke pen ningkan thong kep lapen ningkan thong kep pen ningkan plikera pho pen ningkan trokep lapen ningkan trokep abat atuma phan non long inkorahini a center bipon lo hala dak along kado ka vita kedam pen na so biji ka chipi dam pen keso ka chilang pen kapimi biji apan dakhe iritum serap nang po ano na si kado ka vista me sarkar pen kapithik lake akimi apan sarkar pen akimang ason doan lake iritum rada apan akimi apan na si lakado ka vista me iritum kachirap kachektu dun ke non ateng si iritum
sarkar kipi pen aron ilitum follow Lasong si West Karbi Anglong District ar lualong Khironia Havar home isolation mate micro containment zone ki bi pona phai long trokebra hini la pen Bithung Reng Thama constituency lo Tumpreng along COVID care center along containment zone ihum bi pondo Lasolong bang phokebra hini an COVID-19 ke so kelonga bang khubang pia tumaphan se kelanga sai claim pon bom le pusi West Karbi Anglong Joint Director Dr. Mukul Shyampen Mingjipo আমাৰ West Karbi Anglongত পজিটিভ কেছ আছিল 249 তাৰে 67 ডিসচার্জ হয়েছে 67 ডিসচার্জ আর ট্রিটমেন্টত আছে 1 পেশেন্ট আন্ডারগোয়িং ট্রিটমেন্ট 142 আর নাম্বার অফ পেশেন্ট মাইগ্রেটেড তাৰমানে বাহিৰৰ হেৰি 7 নাম্বার অফ পেশেন্ট মাইগ্রেটেড ইন মানে বাহিৰত টেষ্ট কৰাইছে পজিটিভ হৈছে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহ মাইগ্রেটেড ইন 7 আৰু মাইগ্রেটেড আউট বাহিৰৰ মানে আমাৰ ইয়াতে পজিটিভ ওলাইছে 40 আৰু আমাৰ পজিটিভিটি ৰেট হ'ল ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 1.1 যোৱাকালি এইটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ থাকে আৰু আমাৰ ইয়াত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ দুটা আছে হস্পিটেল নাই কিন্তু কোভিড কেয়াৰ হস্পিটেল কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বুলি কয় এটা টুমপ্ৰেং আৰু এটা হ'ল খেৰণি দুইখনতে আমাৰ বেড আছে 102 বেড আছে তাৰপিছত এইখিনি নাম্বাৰ অফ টেষ্ট এইখিনি নালাগে আমাৰ য'ত আমাৰ পেচেণ্ট থকাৰ কাৰণে মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰা হৈছে নহয় য'ত ধৰক ওলোৱা সোমোৱাটো ধৰক এইটো জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰে য'ত য'ত কোভিড পেচেণ্ট হোম আইচলেশ্যনত থাকে 51 আছে আমাৰ এৰিয়া আৰু সংক্ৰান্তত আমাৰ 22টা চেণ্টাৰ গোটেই জিলাখনত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 22টা চেণ্টাৰত আমাৰ ভেকচিনেশ্যন দিয়া হৈ আছে আৰু তাতে 18 বছৰ ওপৰৰ আৰু 45 ওপৰৰ গোটেই মানে সেইখিনি দিয়া সামৰি পিনি দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ ভেকচিনো আছে গতিকে এইখিনিতে আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰুদি মই সকলোকে এই ভেকচিনটো ল'বলৈ অনুৰোধ জনাওঁ আৰু আপোনালোকো যাতে এইটো অলপ গুৰুত্ব দি বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰে যাতে সকলোৱে ভেকচিন লয় 18 বছৰ ওপৰত কাৰণ ভেকচিন এভেইলেবল আৰু আমাৰ মাত্ৰ তেওঁলোকে অলপ আমাৰ হেল্থ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকেই ভেকচিন দিয়া হৈছে 22টা হেৰি গতিকে এইটো আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ থ্ৰুদি যাতে ৰাইজে অৱগত হয় তাক মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ বৰ্তমানলৈকে 22,600 Lapu Karbi Anglong District ar lositame micro containment zone ki bi pona phai long pharo plira incorasir cap lapen containment zone ki bi phai long ner cap andu Lasong bong pen Bokajan subdivision akang containment zone long thom lake Bokajan town khat khati lapen Lahorijan henlo Bangso jok Bokajan rong supia matsi ni troxie phan ingha poncheglo lapen Lahorijan pen khat khati along ni krip ho phan inkir poncheg Kiram tanga pora hu diphu along setame hithi ruye phan micro containment zone bi pon Setame non amat ke avail pen containment zone ki bi pon setame dipurong sopia long amat ke avelang pusi District Disaster Management Authority himpen Karbi Anglong life upon na pachini do News report Roshan Hanse lapen Hamren pen Daniel Ingi lapen Bokajan pen Anantera Karbi Anglong live Sucheng Thenta constituency ke parlo chasemet hakko pen inglong arlok ke do angjok pen ruipi langso hawara long non puta hakko long kulong dang dopi khangjang la la son tak taksi ruipi langso hawara long isi manghu meme phere meme lang meme isi long dang along Karbiang long life pen humri damsi rada thengno 1 pilo Karbi akhai tungke hakko pen ta long kulong dang inglong arlok aphan setame kardom kardia sai claim pon bomsi wang bom
Lason si Ladakh so Cheng Thanta constituency lo Ruipi lang so hawaralong longkulong dang ke thei mang hume mian pin. Pusar pisar atum ke than pona teng pulote labang solong dang along ke Ruipi si parnam deblo. Laso phi penangan ningkana phisi labang solong dang along arnama bimate karjua pi tum si ke do thiba joine si non ke ronga sora tum pen karjua roi pusi amen ilponlo. Labang solong dang ke the parpi ga jok arlo bang pharo tum chipa chongda boy. Bang so puthak larda ka chini je phan bikrom teron penle arju pondona. Ang dudlo lapu ke sejenensa konstitusi long hakko pen ke do inglong ang lok ke do karbiara ratum long asini tumbang no lada bang ke rupi lang so pusipu labang so rupi lang so long litum karbiara ratum do labang ke nogong border lo karbing long pen nogong border akoy long lo labang so inglong along alang litum rupi lang so ara ratum do lo ameka ratum do lo lapen lada kadang ke mang hudame me alam mang karbing long live ara tum har ke paklang pon kang tung mang lalo lada kelang meme adim mate rupi langsung pada lopor hakku rupi ang thor sipu sampai non pakai karjo tum si kedo mate karjo aroy sipu adin hepik an penang an muni dak ke jang labang so arlo long kulong dang arlo ni tum da lapu inglong pen lapu ni inglong sini tum ang song na arlo lapen aku arum nang sunsi labang so towa rawelang non make lasi labang so adim tourism puthak karbing long tourism puthak isi mesen kelang meme adim so da pincong pon mi la sini tum karbing long live pen karbing long kelang ara tum pasini pon kang tu la pen ladak ini alam tu itu maju pon na ini tum long ladak rupi lang so arong sa tum dulu la pen ame ka tum do masih lam ti sia pon la bang so alam kita nang khalul khat labang so along na ke ha 1977 along besi bang lo labang so hut ben tami labang so kan juaroi along ni tum Heglong, hala bang suhut bahari yang 6, hala suhut api kado vitamin ni tum Heglong, lasi labang solong, non alang itu kami bang no labang so kelang kado vi kijui kelang adin lang tiji itu lasi jitum kahin betame alang itu akan bang pen, alang itu mendadak kijui kelang adin bonaya yote ni tum tame isi arong mate isi kelang ni ason cetek pon longpo si nai tum aphan tame lapen ke thek ding atum ben su tame nai tum nang cerap dun po ba nang cerap dun lote ni karong mate ni atwar tame thek pon longpo si nai tum hatame Labang solong dang puthak Karbiang Long tourism sai kamahin pen isi tourist mate kijui kelang adim semar pon asonte Karbiang Long aphan midu ke long oversight long ponji. akar joroi koson ma ba rong along suname lapuge border lo nogong border koson lo suceng thanta las hiri lo lase labang so puthak along ali racham tipen sarkar non BJP sarkar MLA alang lisdame labang so along mane ajur nang pidun pen nang cerap nang cetodun pen pute ilitum labang so adim along mane ali racham do uji la pen munit hiluring munit pusname ilitum labang so nang kelang la so kijui kelang so wangji la pen labang so adim yang se ilitum pemesen pulong te ang se ilitum hawar long suname singthu ila pen se ilitum hawar long suname singthu ila pen labang so komantu pen one dipche labang so karjoroi gamenon wi kimietum si labang so long pen ko son si labang so pir thelong ba labang so karjoroi long pemesen jima la pen te ali racham ko son si towar ba ko son si mane pamisen jima la towar jong si mesen lo pote labang so towar ber lo non karjoroi ke duke nilitum ke la towar ka chihelat la pu pulibagan la dampet bojar ke dun la so towar aber Denarong pen Bikrom Teron Karbiang Long live.
Jirikindeng Police Station ke parlo Amring constituency angkang Jirikindeng panchi koinot Jiri Laskor mate rong mecho along kedam tang aru ni phai crate truck ani kang sam por phai hini malom pang tek tek tum suvi sotong aphan apran armute kang det Bangso putak birta ke long pona tengki suvi satong bang amethang hempen methang inglong arit sai ka chuti kialong an kedam je phansi barlo Hempen bardet pen penang ana portam therapy hem chebang verega jok asupo ki bia bang amethang po phan ka chehang namji pura ridalong andam bonta methang rit mandu along suvi sotong phan ki thitang se asupo bang chiphodam rong Bangso pi apran kedam ju suvi sotong asupo bang amethang hem chebang si apai la pen ai ka tumaphan chehang ponsi rit mandu along an palidam Bangso pi Jirikindeng Police Station along an birta palesi osi long ki teron pen arya sangpotum adimalong an palidondo Bangso hut ki thek dam long atengki kalitang suvi sotong aphan pang thek tum ache thogalong nupak pen kirot tekang hu da joksi apran dam lang ju 2 बजे माने ने का मोरी से इटू বৰষুণ গিৰি আছে ইটু ধান আমি একজন তো মোর ভাই তো ঘৰৰ পৰা ওলাইছে তাত ইয়াতে যাব বলে ইটু কোনে ডাইৰেক্ট মোক কেনে কৈ দিছে দাদা মোর বাবা তো মৰিছে বলে এনেকা উঠিছে ইটু মানুহ তো দেখা পোৱা নাই আৰু কৈছে ইটু তো এনেকা দাদা বল জলদি মোর ভন্টি ভাইটি মাতি কৰি আছে যে ইটু কোনে আমি তো কান্দিয়ে Kalitang suvi sotong aphan kopia thepen tong apran karmu dablo ne na pen kumaratum tong lapuzon asai lang no ke klempon lo ne pang thek pon thek thela bonta kithi tangar puma bangke postmortem aphan raikom sai khiatum chipari deng pon lo Jirikindeng pen something inti Karbiang long life Asam angkang pialong longnam kache thangklong satellite news channel News Live Bokajan pherangke anparta Bokajan Press Club Dunmaipu Rubul Dihingya patowe ajojero porphai krehinira minute plikebra pho pormalom Rubul Dihingya bangso pirthe pen che obublo Bangso putak BPC hin pen tongsekot mai ingni pen songalama ibeng an pasun ponsi ningduk chepaklampo Rubul Dihingya kedam tang hithi roi thoma prang Bokajan along COVID-19 keso satlang NC keso do pupenajok home isolation dulu La Sophie alang lipan keso satlang ke anahut COVID-19 positive ke klang rock penajok Dipu Medical College along si se chelang lo Bonta keso ke tantu bomajok GMCH along si se chelang dam tulo Penang an keso chelang det penapi COVID-19 na keso bang ke me ponlo Bonta kaprega keso ke long pon tulok penajok si nikre po an oxygen pen lok keso lang pon bomlo Bonta kopai ke lang no pinier niya bangke bangso pirthe pen che osi amethanga hemarit pen danglok phirang ke bitung tuma phan kai ke phan che utikang nang koklo bangso puthak Bokajan MLA Dr Numal Mumin pen ningduk che paklang pon Bokajanor News Live or সাংবাদিক তথা social worker Rubul Dihingyaৰ আকস্মিক বিয়োগত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু সুখণ্ডত্ব পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ অকল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ বা সাংবাদিকেই নাছিল আমাৰ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিচাপে তেওঁক হেৰুৱাই আজি মনত কষ্ট পাইছোঁ আৰু তেওঁৰ যি অৱদান বোকাজানবাসী ৰাইজলৈ সদায় বোকাজানবাসী ৰাইজে মৰিব আজি এই যি কোভিডৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ বহুদিন যুঁজি অৱশেষত হাৰ মানিবলগীয়া হ'ল আৰু আজি তেওঁৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিল তেওঁৰ আত্মাই সদ্গতি পাওক আৰু পৰিয়ালবৰ্গই যাতে যি শোকৰ বেদনাত আজি ভুগি আছে ঈশ্বৰে তেখেতসকলকো মনত শান্তি দিয়ক Pherangke Rubul Dihingya kithi tangar pum GMCH pen Guwahati News Live asa heman ponsi puthot amethanga hem Bokajan along chewan bomahut Bokajan Press Club asa hemalong an pasangsi pherangke tumdo an pherangke Rubul Dihingya phan mirche badunsi ki jutsi chepadi dunrinti bangso phiar ni kangsam por phai ke thomalong methanga hem nang pali pen alang liphan piniamat me an pidat
Halapu Biswana Hawar Lakhahini Borjarania Mekar Suren Rompiachor Kaveng TP Sitame COVID-19 na keso kilong lok penajok pinia prantam nangkok. Pinpur में kedamtang penang anarni pen ke ongdung atuma bangke corona ve pura kamathak rang penajok piniarnia bangke pejo pen corona vur nang bat bomsi thek bonong bomlo. Bokajan pen ananterang la pen Biswana pen Chandra Singh Rompi Karbianglong Live. Dangte pini prime time birta ke lapuan se kang tonik lo. Choro lo Karbianglong Live kelang ber arada tuma phasami nilisami Julie BP la penang le tum jo si la puson thak kenang so la pen kichume sana berta lang ji pulo dangte nang liar elong kedo Karbianglong Live channel alo subscribe it tha